Dengarkan kisah kabaran zaman masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang madhukoman bansi gomdonya. Ni basi uron Nabi jak meen kadengan angin sajan serta kan Nabi nedu ateh kurusi angin bapol lewat si klep mata. Om bangsa retro basa boh tempat gemusyawarah genek boh raja. Nabi netanyong bak mandung cicem so sareka temlon boh ke raja. Seot po jam po tuanku ampun nyon pasi gamlon neboh ke raja. Sebab si gamlon rupa cidah tat lagi ngan hebat ngebule mata. Mata jibulat babah mekuet lempata sabet sigam ke raja. Nabi Sulaiman masanya teseheh nekem dung cicem laen surah mebura. Temadi seot burung getok-tok mehanggit jampok bahlon ke raja. Sebab baklonyo letat piasan lon peh canang prang omalan jula. Temadi seot tok-tok beragau hana mesoso lake ke raja. Sedangkan di lon kupiah besar hana si urau lake ke raja. Dicicem pala di grob-grob lambung, dicicem burung surak membura. Berjuak balik surak di samping, cicem pereleng di sama-sama. Malah jitat li apa jampo, kedua metumpuk meblek-blek mata. Temadi dame oleh kedidi, si raja wali taboh ke raja. Klem putih ule jet ke polisi, si merah pati jet ke wedana. Cempala subang ke gecik gampong, cicem mirah harum buru si kula. Si cicem tulo jet ke penerangan, cicem rajangan jet ke panglima. Dicicem bru-bru taboh mabidan, sebab tigap nyan ke kuah-kuah. Si cicem bru-bru taboh mabidan, sebab tigap nyan ke kuah-kuah. Allahu Allah, Allahu Rahman, Nabi Sulaiman yang kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Jumpa di video selanjutnya.